Clear tu le ngai thla tu te ni lai ni chi bai le ve ku le ni zan lama in khe result ngai nom tak soi tu rom no la Indian Super League te chuba ka UEFA Champions League lam result te po soi tu rom no la tin zanin lam in khel tur ten en thira ngai thla ho na in nei don o tu trum chu trumna kan da vak ngai lova amai ro chu Indian Super League amor bok a nai chho zela ni zanin khe result lama hen lut don o Mizo player la lian zo la changte khel na Mumbai City lamin playoff an in pet kai tange nge a ni zana an game khel poi mo taka an king poi Bengaluru to Sydney fain an ne soita kangin he in khela hian Mumbai City lam hi an chak chon playoff khel turin an tling don na an chak lo ni ero chan Odisha lam an tling don thong hemi wanghen in khel hen borok anei lian khop maya ma se Mumbai City lam hian Odisha lam hi an hla khem du big lova an king pui mo nei to Bengaluru hi Sydney fire nei in playoff round an in pet kai ni zana in khel munom taka hian in khel pumpui thlera Bengaluru lam ball position an thazok in pass de konga po achung nung zok an ni bok ma se in khel chung zong hen target a so tum khatma an nei lova Mumbai City lam eron goal sat tum som bakhat lai an nei thong chakphu zong an chak ti tai la kan soi sual om love he in khela he minute triat na leka Kerala sa siam sak atrahin Mizo player poimo Mumbai City captain ne bok lalian zo la changte chon ma an throina goal thatakin aron khunga minute som thum pasarina Kerala seng penalty trying goal aron khung ve nge a hei bak goal dang lu bel talovin Sydney fine Mumbai lam hian ne na an chang zui ta ani ti hian table thar bera ne na chang ti Mumbai City lam hi point som thum paruk na ni chungin league round chu an khar ta a Bengaluru lam hi pali na ni chungin league round chu an khar ve bok di hian Indian Super League in local mega playoff in matchon turte an hriata playoff a hian Northeast United le Jamshedpur te an in matchon don na Mumbai City le Bengaluru te an in matchon don bok mi puila mina kan ngai ven Nobel UEFA Champions League round of 16 second leg ni zanin khe result lama lut vele taila zantir lama in khela Barcelona chon Harsel tuklovin ne na an chang leya an king pui an mi khwal Portuguese League club Benfica chu goal thum goal khatin Harsel tuklovin an lo ne he in khela hen Barca hen goal sat tum som ni te me umai an neya Benfica lam hen goal sat tum riat chau nei thungin ball possession le in pass di konga po Barcelona lam an chung nung filor laka Benfica lam hian first leg a chak theina hun tha nei an bo pel kha an ui hle in arin nom in khel monom tak mai a hian atira train Barcelona hen game an thunun ne ngal khop maya Benfica lam hian ti thei an nei lo ani ber mai minute som pakhat na goal ma hruai kan mungal la Spanish forward Lamine Yamal chon athiam zealan tirin Rafinha goal khung tur thatakin asiam saka Rafinha hian ache that achun zoma goal thatak khungin sikhat fain atim hi ma a hroi pui hemi nuwa Benfica lam hi an bei dong du big lova sipo an phurei lo hle minute som pathum na leka an defender poimo Manchester City tan polo in lanto Nicolas Otamendi chon an support sud na goal aron khunga game borok po atang zui hle hemi nu reivak lo minute som ni na Barca tan Dani Olmo chon thatak main a volley ma se goal mauta akal lo chia an van nei hle minute som ni palina Yamal chon hun tha anei vele ngala ma se ni point a hun tha nei hi abo pel hun thai ro abo pel zui du talafa minute som ni pasarina Rafinha siam sang atangin Lamine Yamal hian goal class big aron khunga atim hi goal ni goal khatin ma a hroi pui zui bok hemi nu hian team pahni te anin Norton zaka Barca tan minute somni pahni na balde siam sang atangin Brazil forward Rafinha chon hein khela a goal ni na le goal thum goal khata atim ma a hroi pui na goal aron khunga video assistant referee endikani nuwa he goal hi pom sak anita anne first half a goal dang alu bel zui lava second half a hin Barca hian hun tha anin siam le no la Rafinha point hat-trick siam theina hun tha tak mai aneya a hun tha nei ero abo pel thong goal dang alu bel zui talawa Barca lam hian goal thum goal khatin hne na an changa
aggregate ta po goal khata hne na changin quarter final anin pet kai zuita ani Italian Serie A club Inter Milan point hne na hlutak an changa an king pui first leg ka an lo hne to Feyenoord team chu goal khatin harsel tuklovin an hne leya quarter final anin pet kai ni zana inkhela hian Inter Milan hian goal satum som pani an neya Feyenoord lam hian goal satum som pali nei thungin ball position a Inter Milan an thazoka chakphu jok an chakta ani he inkhela he minute riat na leka Inter Milan tan Marcus Thuram chon ma an hruaina goal a khunga minute somli pahni na Feyenoord team tan modern chan an sipur run sut ve ma se second half an tran chautin minute somnga pakhat na Inter Milan tan penalty train hakan chal hanulu chuan ma an hruaina goal aron chui lut leya aggregate goal khata hne na changin an ni po hian harsel tuklovin quarter final anin pet kai zuita German club lian pahni Leverkusen ne Bayern Munich te in matchona po first ne ka sethum faya hne na lo changto Bayern bok achung nung jok an ni leya in na liana nge Leverkusen chon an ngam lo hle ni zana an game khela hian Bayern lam hian Sydney fain an hne leya aggregate ta po an in sop ang reng khop mai he in khela hian Leverkusen mol nei tu hian goal satum som pasari an neya Bayern lam hian goal satum som pahni nei thungin in khel pumpui cleara ero Leverkusen lam an chung nung zoka ma se van doi zoka an tang ta tho an ne Bay Arena in khel mu nom tak maya hian atira train team pahni ten hun tha anin siam hal mol maya ma se goal lut lavin first half big chu an trina golom lavin team pahni te first half big ka anin hne tok tin ani chu second half a goal ma mo Leverkusen hian na takin an nor ngala ma se an nor lo tero an tur ta thung minute samnga pahni na English forward Hurricane chon ma an hruaina goal Bayern tan aron khunga goal lu na konga Joshua Kimmich chon a tho hlok le hemi no hian Leverkusen lam hi an beidong du big lova Xabi Alonso naw te hian na takin an nor let ma se goal an mamo wanga an nor lo thi an tur leya minute samsari pakhat na Hurricane na siam sak a train an defender poimo Alphonso Davies chuan an goal ni na aron khung leya goal dang lubel zui talovin Bayern lam hian Sydney fain hne na an changa Xabi Alonso naw te hi aggregate ta singa fain an pet la quarter final anin pet kai zui bok ni zana in khel nga event lobera English Premier League club Liverpool le French League 1 club Paris Saint-Germain te in matchona Paris Saint-Germain coach Luis Enrique alo sayang chen thil a thleng ta Liverpool chu sikhat faya nein penalty peta goal khatin an neya Liverpool team hero of 16 a pet la hin Paris Saint-Germain hen quarter final anin pet khai soita kangin in khel main borok atang khop maya Luis Enrique chuan League 1 lama Rennes an machon trumin UEFA Champions League kan machon nung ber ein Rennes khan thil ti hlo an nga zoka chuwang chon Anfield ta lutin hne na kan changdon ani tin alo sei zau maya Arne Slot point Paris Saint-Germain hian team thalo kan ni tin an soi thina kan chak tok lo zia te po an soi viawani kha amai ro chu kan that tok zia chu Anfield ta hen kan lo lan tir dona Paris Saint-Germain hen kan that zia an hriang tin a soi ve zau boka game bo ro po ama tang da in a tang le inkhel bul an han tanna an soilok angein team pahni te an hlom le Liverpool hian goal satum som ba ko te meu mai an neya Mikhol team Paris Saint-Germain lam hian goal satum som ni pakhat nein Anfield ta hian an tlang nel ang reng khop maya ball position le in pass dikonga po achung nung jok first leg ang bokin an ni le an ne Anfield ta in khela hian soita kangin atira train goal chance kan mol maya minute nga na sobos na chon hun thatak mai aneya gola achantir lo hemi ball kal zel he Liverpool tan Mohamed Salah chon gola chantir turin hun tha aneya ani po hian a hun tha nei abo pel le an hun tha nei an bo pel hi an tur ta Paris Saint-Germain in an counter phaya tangin minute som pani na Osman Dembele chon goal thabik aron khunga gola lu na konga an right winger Bradley Barcola chon a tho hlok le
hemi nu hian minute som parukna Liverpool in an sipur su theina hun tha an nei ya Luis Diaz on hun tha tak mai a khoralla Donnarumma chon tha takin adan sak hemi nu hian minute som pasarina Paris Saint-Germain in hun tha an nei vele thunga first leka talna mai karas khelia chon hun tha a ron nei ya mase Alisson Becker an tha takin adan sak vele hemi nu minute som pakwana Liverpool in hun tha an nei vele ngala amai ro chu Donnarumma an paltlang zo tabik lo hemi nu hian goal chance kan mulok lova minute som thum pani nai ro hun tha team pani ten an nei le McAllister chon ball a hlawa hemi ball ka zela hen Osman Dembele chon hun tha an nei ya maseni po hian Alisson chu apaltlang zo lo le ya minute som thum parukna Osman Dembele bok hian hun tha nei lein Alisson Becker apaltlang zo lo le bok first half goal dang alu bel zui talawa second half an tran chautin hun tha om zui nga leya minute som nga pasari na Dominic Szoboszlai chon hun tha tak mai anei leya mase Donnarumma paltlang zo lovin minute som nga pariat na Szoboszlai hun tha nei kal zela Luis Diaz chon hun tha anei le ngala mase Donnarumma chon alo dan sak zui le bok minute som ruk pani na po Donnarumma bok a che tha leya Liverpool team hian an paltlang zo talo anni goalkeeper pahni te an ha angreng khop maya game po an khel thale minute samsari pakwana Liverpool in hun tha an nei leya Gerald Kwansa chun hun tha tak mai an nei mase Donnarumma chu apaltlang zo lova minute samriat pathumna Mohamed Salah hun tha an nei le amai ro chuni pon Donnarumma apaltlang zo ta chuang lo hemi nu po hian hun tha anin siam le nual maya Curtis Jones mangte point Liverpool hian hun tha an nei leya Donnarumma bokhi an paltlang zo ta chuang lo anni hun pa ngai azova extra time khel ni hin extra time a po hian team pani ten hun tha anin siam hnem le khop maya mase goal alut ta chuang lo penalty ma achak jok zon ania Liverpool team tan Mohamed Salah chon penalty hi goala a chui luta Darwin Núñez le Curtis Jones ten an thel thong Paris Saint-Germain atang in Vitinha Goncalo Ramos Osman Dembele Desardo ten an chuya penalty hi an chui lut vek thunga penalty peta goalie goal khata Liverpool team hi nein an not suaka Paris Saint-Germain hen quarter final anin pet kai zuita inke result lam kalsanta illa zanin UEFA Champions League round of 16 second leg in khel tur lama lut vele ta illa zanina match pali khel anile donna quarter final in matchon tur te po achiang zui ngal bokang zanin dar som bahadle minute som panga hian France League 1 club Lille German Bundesliga club Borussia Dortmund de chu anin matchon donna team pani te first leg in khel zo ta ka khan goal khat ve ve in pe in anloin ne tok towa khamitum khan Dortmund tang karem adaya mi chon goal khat khungin Lille team tan hakon chon goal a khung ve boka goal khat ve ve in pe in anin ne tok zuita ani kha first leg bi ka Lille an khel thakop maya an mola khel tur an ni wangin Borussia Dortmund ni an ne mai rin na te po alien le zanlai pel dar khat le chan ve a English Premier League club Aston Villa lam chuan Belgian champion night club Brugge an lo mi khwal don boka Aston Villa team ero next round lut mai turangai an ni thong first leg khel zota ka khan club Brugge stan Maxim de kapar chang goal khat khung ve ma se Aston Villa tan Leon Bailey le Marco Asensio ten goal khat ve ve an khunga club Brugge player Brandon Michel chon an lama goal khat atilut pal boka Aston Villa team hian an muala goal thum goal khata ma hruai chungin club Brugge si an lo mi khwal do na an muala khel tur an ni wangin chak ngei turangai an nita an ni heng ho ba ka hian zanin zanlai pel dar khat le chan ve a vek hian English Premier League club Arsenal lam chuan Dutch club PSV chu an lo mi khwal don buka hei ero next round lu tur achiang to te po ati thei om me khovel hi ain le thok te ani lo chuan Arsenal hi next round lut ngei turangai an ni first leg khel zota ka PSV tan nawalang chon goal khat khung ve ma se Arsenal tan Jurgen Timber Ethan Nwaneri Mikel Merino Leandro Trossard le Ricardo Calafiori ten goal khat theu an khunga Martin Odegaard an goal ni khung bokin goal sari goal khatin Arsenal heng khwal mola ne na an chang towa zanina Emirates Stadium PSV hi
goal sari goal khata ma hroi sa chungin anlo mi khwal don na Arsenal hi next round lut ngei tura ngai an ni to an ni zanlai pela inkhel ngai ven hlober tur te po tita illa zanlai pel dar khat le chan ve hian Atletico Madrid chon Real Madrid anlo mi khwal don na soita ngin team pahni te first leg khelzo ta ka khan an in tum tok ang reng khop maya Real Madrid lam hian an muala Atletico Madrid hi goal ni goal khatin anlo ne towa khamitum khan Rodrigo le Brahim Diaz an goal khungin Atletico Madrid lama Julian Alvarez an goal khat a khung ve boka first leg bi ka Real Madrid an khel thakop maya second leg ka ero Atletico Madrid muala lu tur an ni wangin inkhel hmunom tak ani arinom chuti rualin Atletico Madrid hi mol nei tu ni ma se sikhat phursa Real Madrid lo mi khwal tur an ni ya Real Madrid next round an lu theina chance asang nin probability lama antar langa chuti rualin Atletico Madrid hian season kalmeka Real Madrid hi antum thei ve ro khop maya chakjok tur soithiam ahar sa angreng khop mai he tunge chakjoka kanrin tepo comment section lama khan tar lang don o inke result lam kal santai la football thuleng lama lut vele zoi don o tun trom cho sergeant redley fan media te amat chon na Ruben Amorim chungchang a soidana tanghen bul tran don ta illa channel train khata te po hemi chungchang hi kan lo hmunual to mai thaya ni zana ma 100 different thu thar anei chunjom se la chung te po chu kan thailang tel tura ngai ta illa sergeant redley fi Ruben Amorim chungchang an ban don le don lo zo ania sergeant redley chuan diktaka soichon tuna kan squad en goal mek tur hen Ruben Amorim hi a tha to ka ani aya tha tur hi han soidon ta ula anom chungin karing lo anne Ruben Amorim hian a hna tha takin a thoka player telama hian ti thadu lo le an hlo phu anga khel chuak lo tam tak an oma chu Amorim hian atwar deuri mai ni hin ka ria Ruben Amorim hi manager no pangle thatak ania he team hi hun rei tak akai hroi ngei karing ti hin asoi hei mai ba ka hian sergeant redley fian Old Trafford po chei that an tum thu asaya mi pui po thanem tak leng thei tura thuam that an tum thu asoi bok chu mai ba ka a player no panglam Alejandro Garnacho te ho shal an tum le tum lo chungchanga zo na an zo chu achanga sergeant redley chuan Alejandro Garnacho te kobi mai nu te hi chel zui zel kan tum do na kan team ta na mi tangkai la ni tur te an ni bok chu wang chon shal kan tum le tum lo chungchanga zo na min zo chuan kan shal karing lo ti hi ka chan na ani ti hin asoi Roy Keane po Manchester United trantu an fans te laka alung oi lo ni ngei tur an ni zan lama khan media ten an kom na Roy Keane chuan kan hun laia kan fans te ha chu an ru kol ma chaklo emo draw result kan nei kha chonin bu kha kan hlo thina tun din hmuna ero an chim chin hi a hniam to hle United player te kan soi sel mek la in fans te lampo hian an ti tur an ti thatok lo ani soita ila kan hun lai kha chun ka soita kang khan draw result kan nei ringot po hin fans te lam kha an lom lo ma chaklo ang treat in min treat thin ani tun din hmuna ero han clear ta ula Arsenal le United an in draw khel thalo zok an ni nge khati chung khan United trantu a hmuna kal khom ten standing ovation te an pe ya thil za thlak tak an ni an chim chin hi a hniam to hle tin Roy Keane chuan asoi Ronald Koeman po atong kam an khop maya Joshua Zirkzee an ramtana a kaulo chana an zona chu aron changa Ronald Koeman chuan ka kaulo chan hi diktakin han soidon ta ila Zirkzee hi player thatak chu ni ma se tun din hmuna team tana kautlak ani lova a thatok lova a pass adik lo pialama a hoi zaw lo ma chu aya poita ber chu a khelna hmunin azir lo hi anni tuna khelmek na tlap hian an holo tura kanga ya ma se tebula anom da te hi han thlir ta ula ramtana kautlak anni lo tin a soi zui bok tun na ya Brazil forward Real Madrid tana khelmek Rodrigo chon tlap thar azong ni in thom aleng na sakhop maya ma se hei hi thudik tok lo ni in alangta ni zan lama khan Fabrizio Romano atarlan dana Rodrigo chon Real Madrid chu chuasan atum lo thu le Real Madrid team ayaro pui zong zom tur anom lo thu asoya Real Madrid tana ro pui taka inlan chu thilpoi mober ani thu le athin lung zong zonga Real Madrid amangai thu asoya
chua tu manga an soi thin chu thudik tok lo ani thu a soi bok damdoi man phalo a mana wanga hun rei tak an shrem France midfielder Paul Pogba poni zan lama khan an shrem na chu hli ani tak thu puan ani ta tun din huna Paul Pogba hian football a khele thei to don tin ani chu Pogba hian training po thatakin akal pui towa tu na tanga rei lo te a tlap thar anei thoi arinom Arsenal lampoint football insider lamin atarlan dana Manchester City chu makhalin Bruno Gomes chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta nipui transfer kongka ain hon vele Bruno Gomes si senglu antum tur thu tarlan ani Josh Pripon news namin atarlan dana Real Madrid lampoint an coach sarni turatan Xabi Alonso chu an biak tak thu tarlan ani ya nipui transfer kongka ain hon vele Spanish pachal hi Carlo Ancelotti thak tu tan an senglu mai arinom ta Barcelona team Spanish La Liga no moi pakhat lo choi pui to nolito chonni jang khan thu thar arun neya Barcelona player zinga kumin sunga Ballon d'Or dong thei tura arin te arun soi nolito chuan top 5 wang bi ka hian Barca player zinga lang tura karin te chu Pedri le Rafinha te hi anniya ani pani hi top 5 wanga anlan ngei chu karinga Antong to nemti ero soithiama harri thung mitam takin lemin yamal hidong thei turin an soi thina tun din huna ero ani hi chu akum alano pan pialama Ballon d'Or dong thei turang level alani chi lawa kumin bi ka chon ani hi top 5 wanga atel karing loti in nolito chon asoi Wayne Rooney po Cristiano Ronaldo chu angei ngar hleni turangai anni ni zanama khan United team tana ilo khel pui to hova tunge try ti bertin zo na zo ania Wayne Rooney chuan Cristiano Ronaldo asoitel tlat lo maya Rooney hian United ta ka khelaya thra ka ti ber chu Darren Fletcher kha ania chumi do chan John O'Shea le Michael Carrick te kha anom nge yin karing chumi do le chan West Brown te po an lom thayang chu tin Wayne Rooney chuan asoi Ronaldo chungchang anzo nai ro achang du lo thunga United team tana a khelaya thra ati hawa chantuna asoite chau kha anni hin alangta International break po anai chau zela England in an team tana in lan turte an kauzinga ethan nawari chu atel lava hemi chungchang hin soizui ati tam hle ethan nawari hi Arsenal tan tun naya ache thra emma England tan kau ani ring po an tam hle Mase Thomas Tuchel chan a kauzinga atel tat lo maya hemi chungchang hen Martin Keown chon angai dan aron soi Martin Keown chuan ethan nawari hilan phu tak chu ania ma se Thomas Tuchel hian ati tur tak ati niin karsia ati ra chan ke point makati ve mana ma se makti lo na kan nei lai chu ethan nawari hi kumno pangte alania pressure sangam turin hun thra alanga emma Arsenal team tan po hun thra la nei sen se nakina chon England ta na mi tangkai ala ni don ani ti hi ka chiang ani tuna kauzinga ala tel lo ero vuina tur aum lo ti hin asoi Manchester City ta na lo in nan to bakre sakna po asoi fu ang reng khop mai Paris Saint-Germain le Liverpool te anin khel ma khan sakna chuan Liverpool team hi Paris Saint-Germain hin an pe tlak ngei karinga first leg an khel dan te in Liverpool lam hian second leg a Anfield ta ro puizo ka anin lan tur thu an sohya ma se hei hi kai chon karing velo anni first leg ka an game khel dang kha ngun takin kathira Liverpool khan thei top chu an chua ma se an ngam ngang lo anni second leg ka po a team thazok tur chu kai chon ka soilok theya next round nu tur po Paris Saint-Germain anni karing tin asoi khau maya asoi angein Liverpool hi Paris Saint-Germain hian an pet la zuita anni ole hatichin hatun rumatan choni tamai se thlir tu te ka channel ming ngai hlut sak thinain chunga lom thu ka sei tak meu anni like share le subscribe luma han tan min han lak pui ve sel ula thu thar ngai nom tak tenen po kanin mo chho le zel don nia